woɓɓe go Allah okki ɓe gandal towngal ɓe andi masalaji diina ɗin ñaawoje majji on ɓe andir ɗum dalil mufti arano on ka mofte ɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heedi ɗon kibaru sahaba alladina urifu bistiabi alulumi lshar'iyya sahabaɓe mawɓe ɓen andiraɓe andugol ñaawodi sharia ɗen heedi ɗon sigaru sahaba e tabiina en tabiina en e aimmal summa alladina yalunahum wa hakada. idan o wi ɗo kanko waɗɗo sharhu on ladayna fi hada albab o wi ɗen mari ka dambugal ɗo mufti udditowo on wa mustafti e landotoɗo on wa mugallid e ñembowo wa in shiita wurin siɗa yiɗi fagul wi'u annasu qismani yimɓe ɓen ko pecce ɗiɗi mujitahi ɗum ko tinniɗo ko janguɗo ha muuti ha ƴelliti wa mugallidu e ñembinowo ko ɓeeɗo karaɓɓiɗi ɗon fal alimu gando on huwa al mujtahidu ko on woni tinnotoɗo ha yiita ñaawoje ɗen e nder masalaji ɗin sabu dartugol yurno moƴƴi dalilji ɗin wa amma al mugallid amma ñembowo ko gari gala ibnu abdil bar gomɗi oɗo karmakojo ibnu abdil bar karmakojo e karmakoɓe malikiyankoɓe kummaluɓe ɓen o wi ka deftere makko jamiu bayani l ilmi wa fadlihi inna al ulama rahimahumullah wonde karmakoɓe yo allah yurmin ɓe ittafagu ɓe fotti ala anna al mugallida wonde ñembowo on laysa min ahli l ilmi on ɗo jaaka yimɓe gandal ɓen ñembowo tawa ko o watta kon e on masala ɗon wona kanko ɗaɓɓiti yiiti dalil on ko o yi goɗɗo no waɗa kanko kadi o ñembi on ɗon on wona e yimɓe gandal ɓe jeeya o jeeya wa dhalika waɗi noon dhalika ɗum waɗi li anna gayata almugallidi sabu hattirde tindingo e ñantinowo on أنه لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط إذ إنه يحكي قول مقلده سبنا هاترد ينتنو وند كانكو كتاب فقط موايوا دفترتون إذ تود إنه نكانكو يحكي هم ينتنا قول مقلده قول مقلده imo ñentina nandintinna konngol mo o woni e ñembude on manam kanko mo wawi wano deftere ko yar eni manda kon o fandi ɗo kitabum fagat aw mana mum no gasa ko fandi ɗo yoni o ñembowo kanko ko yo ar o ndaara mo o woni e ñembinde on konnguɗi makko ɗin o ƴetta ɗin ɗon no ɗi woniri noon o hutora ala e yurnade o anda no sellima sella wa joni no deftere no jangguirte deftere ɗo ni kono nde windori noon ko noon jangirta amma almujtahid fa innahu ya'khudhu alhukma min alkitabi wassunnati binafsihi amma karamakojo tinnotoɗo mujtahid on kanko o ƴettay ñawore nden ñawore masala on o ƴettay ɗum ka deftere Allah e ka sunna nelaɗo on binafsihi kanko e hoore makko woni kanko na goɗɗo woni ndarude ko honɗum kaari wi e o masala ɗo ko honɗum kaari wi kanko mo ndarude aya alqur'ana o aya ɗo ko honɗum tindinta o tindinta ko ñawore kaaride o gollitira nde ñawore ɗon
wala e rewoyde e konngol goɗɗo goo maasi ko hadis ko kanko woni e ndarande hoore makko o hadis ɗo ko honnugo tindinta o ndaara est ce que o hadis no tabiti o yurnano hoore makko o anda o hadis ɗo no tabiti ka tuugorde o anda ñaawoore makko o tinita ko hunde kaari o gollitira kadi haa to jina e wallitorgol ko goɗɗo go wowluno o e falmuji tahidu man amkanahu alwusulu ila marifati alhaqi bi nafsihi e ibara goɗɗo goo wiyete tinniɗo muji tahid ko on mo newani ɗum hewtoygol andugol hewtugol ka goonga kam woni ɗon hara ko kanko e hoore makko wa jokkude laawol ngol haa o hewtoya ko ɗaɓɓa ko kanko tun e alqur'ana on e sunna nelaaɗo on o wawa yaltinde ñaawoje ɗen hara o wallitorali ko goɗɗo go wowli na fulan wona allah amba oɗo ñentinowo woyi walmugallidu man laysa kadhalika المقلد هو الذي لا يمكنه أن يصل إلى الحق بنفسه لكن يصل إلى الحق بواسطة مقلده بواسطة شخص آخر oɗo mugallido on ko woni wonɗo mo tawata kanko e hoore makko o wawata yitande hoore makko ñaawore nden ka dalilji o wawata o anda dalilji ɗi bal huwa nuskhatun min kitabi bal kanko no way imo waywa copie deftere windande illa annahu kitabun natiqu si wona tun kanko deftere wowlayde wal kitab deftere windande nden kitabun samitun ko deftere fankude mana mo gallido o sa yi no way joni konti talibajo ko deftere wonande karama kojo on wontu ko deftere wowlayde ɗum talibajo inne a karama ko amen maako no ɗum ɗo ko ni gerdete ko ni waɗirte ko ni waɗirte si karama ko joni windi deftere o innayi ɗum ɗo ko ni waɗirte ko ni waɗirte kono ɗum deftere no fanki no waali fanki ko ya ari yiya anda ko honɗum winduɗo on ko honɗum woni ko faandi talibajo makko on kanko o wowlay kono ko yani joni sa jangi joni char deftere ƴetten joni masalan charhul mumti cheikh mamadou salih ibn uthaymin sa jangide no wayi wa haray no wayi wa a wayi wa talibaɓe joɗinoɓe yeeso makko fewde ko janginta ino famire nde deftere masalan charhul mumti wona ibnu usaymin na kanko windir ɗum junngo makko kanko jooɗi waɗiri charhu ni no ari sirede taliba ɓen ɓe jooɗi ɓe waɗi ɗum tafriq ɓe winda charhu makko on ɓe ara ɓe inna ɓe jannga o inna hi ko ni mi wowlirno ma ko ɗum mi faandino mana ɗum ɗon falju sikku ko ni mi wowlir ko nani mi wowlir mana ko kitabu natiqu e kitab samit enen e hendi ke le kitabu samit charhu mumti wonɗo ka kaydijo kamɓe taliban makko ɓen kamɓe kadi ko ɓe nuskha sabuna so a fottinaɓe joni a landike ɓe ɓe yetto makko o darsuɗo miɗo tawano ko ni ni ɓe wiiri ko ɓenni ko ɗon wasi o wi ɗo yani almugallid huwa kitabe lakin wo yantik anna yahki o fillito honno karama wawi wiide joni karama koye hari ɓe jooɗino ɓe daarimmini ma ɓe sonki ɓe ñaaɗi ma ɓe landi ma ɓe sappi ma ɓe waɗi hunde kaane fillito ɗo karama kojo on wonno e gerde noon hadi hikaya almuhaka nandin tinnugol ñembin tinnugol waɗi joni so tawi masalan karama ko makko so o ɓantiki ka ruku o habbiri o tabita juɗɗen ɗo kanko kadi o ndaran ɓay ko noon karama koye gerdi min kadi mi waɗa allahu akbar
joni ɗum ɗo kan o ndaaru no o copie karama ko makko woni wadde kon si karama kojo windu no deftere o ari on masala ɗon o innay ida rafa'a almusalli ra'sahu min arruku yada'u yadahu alyumna ala alyusra inda sadrihi fo ɗino ko copie ɗa ko copie kono ko wowlowo ɗa ko copie no winda no waali kono kanƴi ɗiɗi non ko ɗi fof ko mana ko ñembintinnugol kanko ñentinteɗo waɗi ɗum waɗi e taalibajo ko heewi kon karama ko makko waɗa e batte makko kanko wonay copie karama ko makko no karama ko makko wayi noon ko noon o wata ko ɗum waɗi masalaji ka karama ko makko yaari ɗon ko heewi kon hara kankadi ko ɗon o yaari ɗum ɗo wiyete woni almugallid o wi wa kadi dakara ibnu lqayyim rahimahullah fi kitabihi إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين باعتبار اللفظ أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد منهجه ابن القيم كإعلام الموقعين أو جانتكتون دليل جدود دي وي موجنون wonde ñentingol ñembugol ko mere e bonugol ñembingol ngol e bonugol laawol jokkugol laawol ñentingol tum wono wongo tum ñembo kañum min do ako ɓay ko ɓe waɗi o min ko ɗum ɗo mi watta walakin alhaqiqata anna taglida هو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الميتة عند الضرورة تجوز ويكون حقيقة تيجي تيجي نيمبو غونغول كونو الشيخ الإسلام ابن تيمية ماكرني الله يرمم به وإني و نيمبينغول إنه فوتا ماكو إنه واي ودرجة جيبي كماي جيبي سيوني فير على haray dagike ibnu qayyim no waɗi hujum moƴƴi e tagli wongo ñembowo ñentingol min awa haray e jippiri barki e ko ɓe maaki ko ɓeɗo ko ɓe maaki o haray ko ɗum wona kañum ñembowo tum kono ko haqiqa ko be heɓo ñemboɓe fo wata wonde mujtahid fo wata yiide dalil no wodi ɓe yiyata dalil si tawi a yiyata dalil on haray ko honno luttanma ko ya jokku ko yiyoɓe dalil ɓe waɗi ko kono ibnu qayyim kanko ko honno ngo faandi e wonde ngol ñembugol ngol ɗum ko mere ko ɗum addi ellaji buy ka diina ɗum bonni dewe yimɓe buyi ko waggol ta'assubu on ko ta'assubu on ko ɗum ɗon o waɗi hujumu e muɗum ha menen ɓay imamu kaarijo ko ɗum ɗo wi menen ko ɗum men jokkata men tefa goɗɗum goo hay si tawi o andoyi wonde konko o imamujo mo o jokki ma on cheikhujo makko mo o jokki e o masala ɗo o falju wayna o min mi yiwata ɓawa maɓɓe min miɗo ngol konngol ɗon hein ko ɗum ɗon e wonno wonde zamanu makko kanko ibnu qayyim hay fewno zamanu makko no woni jokkunoɓe waɓɓe taglid ñemboɓe tawa watta assubu kadi e ngol ñembugol ɗon hay sa addaniɓe honɗumde e dalil ɓe accitata no wodno guilam tomate gardu thamin ko ɗum o waɗi hujume e ɗum ɗon o wi ɗum ɗon ko ella tawa no andan ɗum ko ella cheikh lislam ibnu taymia kanko o wi si woni feere ala tawi a janngaali ha wawɗa andugol yaltingol ñaawore nden e nder dalil on ko heddanima hannde kadi ko ya ñemmu anndu ɗon ko woni tun
ko ya subu ko hombo ñembata na ñembu wonɗo o won on mo ñembuɗa kadi si aroyi andede wonde jaka o masala ɗo mo ñembuɗamo e mum o faljumo ko ya yilto ɓawo makko e on masala ɗon e naga yilto ɓawo makko fewde kono on masala mo falji e mum ɗon on ɗon ko ya yilto ɓawo makko si tawi himo wuuri ɗa wawi laɓande mo reedu ena karama ko en darte o masala ɗo dey sabu nami humpitike wonde karama koɓe goo no lundi o ngo masala ɗo dartemo si tawi on tigi mayino toroɗamo allah yo allah yaafamo kono ko jingante ko gonga kam wona yimɓe ɓe joni noon ko heewi ko mugallit ɓurɓe ɗurde ɓen ñemboɓe ɓen koɓe jinganta ko woni ko gonga wonna gonga ko moɓe woni ñembinde o moɓe woni ñentinde o karama ko maɓɓe kono ibnu taymiya o wi ɗo ngol ñembugol no wawi wano jiiɓe si woni feere ala on tigi lornori ɗum ɗon ara daganike mo si tawi goɗɗum ngo no woodi hara dagaki e gandi jiiɓe ko maayi hirsaka si tawi ko hirsa ko dagi no woodi haray ɗum ɗon koye hibboye dagaki ñamugol ka si tawi noon ala fes ko hirsa lutti ɗum ɗon so on tigi ñamali ɗum ko mayre nden dagike ka idan si tawi hiɗa andi an hiɗa andi a yii dalil a woni mujtahid dagaki ka acca ɗum ɗon jokka goɗɗo goo e ijtihadu makko mo anta muta'abbadun bima wasalta ilayhi min ijtihadika walasta muta'abbadan bima tawassala ilayhi ghayruka min ijtihadihi an ko Allah ɗaɓɓirma ko ya rewi Allah ko wakkiliɗa ha yiitanɗa hoore ma wona ko goɗɗo go wakkili yiitani hoore mum de gasa waddoya ɗum yeeso wonde almujtahidu la yugallidu mujtahidan akhar e woɗɗo darjatu ijtihad ha to ginami mo waɗa mo akkita ɗon ɗon o enna non non min miɗo andi ko ɓe andi ko kono joni min mi akkitimi ko mi andi ko mi jokkay ko ɓe andi ko lalla o yewtoya ɗum yeeso wa inda al qudrati ala al ijtihad aywa sangat e taganegol tinnagol yiitana hoore mum dalil ka dalil ji la yajuzu haray dagata ko ñentingol wa hada huwa alhaqu o wi ko ɗum ɗo woni gonga kam anna taglida haramun illa ida da'at ad-daruratu ilayhi wonde ñembugol ngol ñentina no harmi sina hara haaju noddi e ɗum haaju on noddi e ɗum ko so tawi on tigi anda ya anda ko ɓe ñentina anduɓe ɓen ɗon ko naturel no ko woni ani ko fiyonno ɓe woni dukan won ibnu qayyim e ibnu taymiya ɓe woni yewtugol fi ɗum ɗo ko ruttugol wi'uɓe babul ijtihadi gadi ogliga mundu an mata al aimma al arba andi on fikra kanat ra'ija jiddan fi hada zaman wonde babul ijtihad ɗum ngal ɗon sokama saabi eɗen bugama kadi gila almami ɓe nayo ɓe faati gila imam ahmad faati ɓorɗo ɗon heeɓi ganiga ko wiyete mujtahid ala babul ijtihadi on sokama few saabi eɗen bugama kamayo joni ko heddi eɗen nugallid ko imma an takuna hanafiyan aw takunu malikiyan aw shafi'iyan aw hanbaliyan lakin an tajtahida وتخالف يعني تحدث قولا آخر لا يجوز مهما بلغت من رتبة العلم تاي أونو فكرة يالتي نوادي إذن نغرونجي فايدة غاندانغال ماي تاي دابيتوبي على وانو بيجتهادو
tinno haa no gasa waawa yiitoyde ñaawoje goɗɗe goo e nder masalaji ɗin ko lundi ko ɓeya ko almami ɓe attiɓe ɗumanni ko ɓeydi ɗum ala fes hannde kadi lanni ani ko ɗiɗo laawinayi ko ɗiɗo jokkete ko pehe ɓeeɗo ɗon ko ɓe addi ko ɓe masala goɗɗo goo ala ko wowla yiwde ala mujjitaydo hannde kadi heɓatako tawi buy ko ɗum ƴetti ɓeeɗo no ɓe ari ɓeyni nagonga babul ijtihad baaqin maftuh liman wasala ila rutbati l ijtihad ɓeyni o ɗambugal ijtihad ngal ngal udditi ha joni si on tigi jangi ha hewti ma ɓattike ɓe a immaɓe ka ɓe hewtunoɗon kan kadi mo wawi wadde ijtihad ara o wi ali o la yantasibu ila madhab ara o askinitita koye madhab ko ɗum addi ka haala ɗo ɓe ñomiti seeɗa e kan haala kono ko ibnu taymiya tahqiqe makko on ɗo on woni sawabu aslan ijtihad on wonani woni ko ɗaɓɓa on taglide o nani woni ko ɗaɓɓa ko ijtihad on wakkilo ha yiyana hoore ma pulle fu tawi yiitere tew no ɓuri noppi sasa tew yiitere tew yiitere nde wotere yigol nde wotere no ɓuri nanugol laabi temedere an ko yiyanɗa hoore ma ko no ɓuri ko goɗɗo goo yi ko ɗum woni ijtihad o ko an a yiyani hoore ma taglid ko goɗɗo yiyanma taglid mugallid ko wona ɗo e ɗoweede marɗo guite yiyani hoore muɗum hato jina e ɗowegol yani mana mum hewɗo daraja to ijtihad hewtuɗo daraja on ɗo daraja o accit ɗum woni e ñembingol no wawiwa marɗo guite inna jogo jongal ngon ɗo ɗowami mo fotti an marɗo guite no ɗowa marɗo guite jogui junngo makko onina townu koyɗe maɗen e hoore ko yiyata ko ɗum kadi oya yiyata ɓe fota wawde yiide kono yayno noon min mi falaka mi hoolaki guite hande joni komi faala ko ya ɗowa si yimɓe yiiɓe ko ɗum ɓeyno ɓen an ko a feetuɗo an ko an a hooli ko oya woyi yiide kon ɓuri ko an ko yiyata kon ko ɗum woni mana o amma noon siko bonɗo eni jogele jogo ngo ɗo ɗo lumbiɗon mi laawol ngol taƴitino mi tara on ɗo nani si tawi kanko bunɗo on o wi nono min mi falaka ɗoweede goto ɗowan mi taƴitana e hoore am no wawi goɗɗo buɓɓom ko ɗum woni mo galliɗo on yani mo anda hay hunde o wiya min no min hakkitande ala e ko karama koɓe wolta ko min mi wakkilanta hoore am o ɓuɓɓoyto e ka o hanano ɓuɓɓade ko ɗum ko faala wolde ɗo ɗon galal muallifu rahimahullah o wallifiɗo matno on o wi Allah yurmin mo o wi wa shartu fi lmufti ijtihadun wa huwa an yarifa min ayi lkitabi wassunan والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي o addiɗo chartiji timmayɗi e neɗɗo fiyo wonu mujtahid ɗo noon si tawi ko ɗiɗo chartiji ɗi fof majji ɗi timmay aray koɓe wi kon heɓata mujtahid fewno ɗo goy si tawi ɗi chartiji ɗo fof ɗi timmay ɗo haray nabuga mugallidin ma fi majal o wi wa shartu no jaa e charti fil mufti e wono mufti
أنا ورا بفتوى بمفتون أصحاب الفتاوى الشاردة والواردة شرطي في ونقول مفتي اجتهاد كو تawara tinnaare no ton te ijtihad ko ɗaɓɓitangol hoore mum ha yitana hoore mum dalil e nder alqur'ana ma sunna ma ijma adillaji ɗi janggonɗe ɓawni sharti wongol mufti ko ijtihad yo won mujtahid المفتي لابد أن يكون مجتهدا. طيب ما هو المجتهد أو الاجتهاد؟ وهو نوم اجتهاد مفتي أن يعرف كن أندتا من آي الكتاب آي دفتر آي الآي جمع الآيات أن نقول آي دفتر والسنن andugol sunnaji nin ɗum ko hadisaji naɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo ɓaadi ka kutubu assunna kono ka sahih bukhari sahih muslim sunan abi daoud sunan tirmidi sunan nasai sunan ibnu maja musnad imam ahmad muwatta malik sahih ibnu khuzaima sahih ibnu hibban wano mustakhraj abi awana wano كتب البيهقي سنن الكبرى وسنن الصغير وسنن كتب الطبراني اكويتنو مصانيف مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق السنه دي كما باتو اونتي جهراي يما عندي والفقه على كلمة عندي فقه يما عندي أصول الفقه يما عندي فقه هو في فروعه الشوارد فرع تشالدي فقه وقتي دي شوارد جمع شاردة شاردة هي البعيدة هي التي ذهبت بعيدا so andi masala yani masala di figi luggudi din mutoyidi din si tawi woni sharti yo andu fi mutoyidi din woɗɗiti ɗi mettuɗi fi ɗin ite sikara yo andu ɓattiri ɗin min babi attanbihi bil ala lil adna o anda ɗin masalaji wa kulli ma lahu min al qawaidi e kala ko tawata no mari qaidaji e qawaid al fiqh قواعد الأصول قواعد التفسير قواعد ينفهر ما عندي ما به من المذاهب إكو مذهب جدي ونكون إمام مذهب جدي ناي أهل السنة والجماعة كو بقيرتي مذهب جدي كو ديدو ناي كو مذهب أبي حنيفة مذهب مالك مذهب الشافعي مذهب أحمد وعند دي مذهبوجي التي دين تقررت دي نيبي دي تابتي دي قرام مفتدين نجابدي بتاوتا كونغو دي مودو نتاسكي بكونغو دي مودو نتاسكي تيدين بفوهي بجابدي دو مذهبوجي أهل السنة والجماعة مذهب إمام أبي حنيفة وجابانغو مذهب مالك من مذهب الشافعي من مذهب أحمد من koni tun naɗi renaɗi tawa palji ala e majji ɗum ɗon ara e madhab no jogui toon e masala goo ka tawata mo falji wonde hay jokkuɓe karamakoɓe jokkuɓe madhab ɓen talibaɓe ɓen ɓe waɗe tambiɓe inna golɗo konngol no lundi no gasa almami laawol ngol ɓe yitano o dalil ɗo no lundi e konngol maɓɓe ngol ومن خلاف مثبت وعند كدي يدندرال تبتوغان قال الخلاف في الأحكام الذي وقع بين الصحابة والتابعين الصحابة بيدندر مسألة جيغوت ديغو بيدو يارني ara non no tabiti no winda kutubul khilaf no tabitini wonde
masalaji furu fiqhiya ɗuuɗuɗi kamɓe sahabaɓe ɓe yeddondirima atawi oɗo no wi ko ni oɗo wi o nano yowano al ɓuru salasatu ɓuru eɓe fecci hakkude ɓeeɗo wi ko ƴiiƴam ɓeeɗo wi ko laaɓal wano kan dondiji no toon masala yani masailuji goɗɗi go yiɓe luutodiri wano mirasul ihwa ma al jadd en andi ɗon ɓe waɗi pecce ɗiɗi fotayde fayda ɓeeɗa ayni al jaddu yahjibu l ihwa ɓeeɗa wilala al jaddu yarisu maahum al ihwa yarisuna ma al jadd ɓe yeddodiri ka musharraka babul musharraka ɓeano wiila ɗon al ashigga la yajiduna cheya ɓe wilala yashtarikuna ma al ihwa li e masalaji go e masalaji on tigi anda ɗin masalaji ka tawata no luutodira e ka tawata yani ta luural ngal hino tabintinna yo andu ɗin ɗon hatta la yudisa qawlan akhara mukhalifan li qawlin aqwa min qawlihi fi wota o lundoyo konngol attiɓe tawa ngol konngol ɗon ngol jogii doole e dalil ɓuri konngol makko ngol kanko won nahwi o anda nahaw iraban wa sarfan o anda honno watta irab nahaw kalimaji ɗin honno watta ɗi tasrif nde wonno haala arabu kan no jogii gawaid no jeeya gawaɗi muɗum e nahw wal usuli o anda lasliji ɗin usulul fiqh ma ilmi l adabi wondude e janngugol gandal adab no fo en waɗe charh muɗum yeeso inchallah wal lugha o anda kadi haala arabu ka moƴƴi allati kan haala arab atat ka ari anil arabi immorde arabe ɓen wano ka siha wano lisanul arab e ko wayi tawarno o anda e ɗum ɗo fof o wi noon qadran ko ɗo woni maful o yafiiɗu ga يعرف من هذه الأمور المذكورة هنا آية الكتاب سنن فقه فو قدرا امبر به سابونين امبر دون دو عندي ديلين تادي دو فو يستنبط المسائل واوي يلتين دي سيو دي سورتا مسألة جدين نياوجي مسألة جدين أي أحكام المسائل بنفسه هورا ما كان كتيجي لمن يكون سائلا ونند أن أرض لانديمو لاندو تورو إيدو فو بقدر يعني يعرف من آي الكتاب بقدر ما يستنبط به المسائل يعرف من السنن قدرا يستنبط به المسائل يعرف من الفقه القدر الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من المسائل وهكذا إنه أدنا continue ɗo fof wiyaka o addayɗi fof kono anda humbe embere ko wawatamo newnande yo yalti ñawoje ɗen e nder masalaji ɗi ma ilmihi tafsira wondude andugol mo kadi firo alqur'ana on fil ayati ka ayeje tentini ayatul ahkam hunaka ayatu قد لا يحتاج إليها المجتهد آيات القصص آيات الوعد والوعيد آيات خلق السماوات والأرض وكذا وكذا ربما يعني يكون مجتهدا ولا يعرف تفسيرها ولكن آيات الأحكام لأنهم آية يوتيد في نياوجي ko harmi e ko dagi ɗum ɗo e ɗum ɗo dewe no waɗirte no ko bewanda ɗum ɗo wa fil hadithi ka hadisi kadi o anda toon haalata ruwati alhaali fillotoɓe ɓen ɗum ɗo o si tawi wona ka hadis on arali ka defte nde tawata walli fiɓɓen no waɗi charte wonde addata toon sina hadisaji selluɗi wano imamul boukhari imam muslim e ibnu khousayma ibnu hibban ɓe no waɗi charte kañum kala hadis mo ɓe addi ka deftere maɓɓe haara hiɓe konti onno ko hadis selluɗo siko ɗin ɗon hadisaji ma yahtaju an tarifa haalata ruwat
حديث الذي ورد في صحيح مسلم صحيح البخاري ما يحتاج نحن أن نعرف حالة الرواة، وقد كفانا المؤلفون المؤونة. أما ونك سنن البيهقي ونك كتب السنن أصلا سنن ابن ماجه أبو داود الترمذي نوتون حديثاج لوني دعون تيجي عند الحالي بين فيلي بدون حتى لا يستدل بحديث وهو ضعيف أو موضوع في وتاو دلنا الحديث حديث كلودو ما كللنا وهو موضع الإجماع والخلاف يونت كدي يو أندو كانكو مجتهدون بيو أندا نقولي كفتاتون